cyane ko wenda Shadibu yagomeje avuga ko bari no kumvikana wenda bigakemuka mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ngo nuko umusore ashaka buryo ki acika umuhungu agakurikiranwa, yewe bigashakishwa na buryo ki bitajya mu itangazamakuru, mushobora kubiganiraho bikaba byanakemuka bikarangira, kuko ntabwo muri abana by the way, ntabwo uri under age, ntabwo ari under age ngo wenda ngo birasha ku affecting. Ibihe byiza nshuti bakunzi mudasiba gukurikirana amakuru n'ibiganiro bya Taifa Rwanda, turabashimiye cyane mwe mudahwema kubana natwe umunsi ku wundi. Uyu munsi wa none rero tugiye kurebera hamwe inkuru imaze iminsi ica ku mbuga nkoranyambaga y'uwahoze ari influencer cyangwa se mu bakoresha imbuga nkoranyambaga wamenyekanye nka Shadibu. Uyu nguyu amazina ye nyakuri yitwa Mbabazi Shadia. Ngira ngo abantu bakoresheje imbuga nkoranyambaga mu myaka ya za 2018 2020, ngira ngo uyu muntu muramuzi cyane, muramuzi ku mbuga nkoranyambaga. Abenshi bateze Slay Queen, abandi batafite ubwiza butangaje nk'uko abenshi bakunda kubivuga. Mu minsi yashize ngira ngo ku mbuga nkoranyambaga hagaragayeho amashusho atandukanye n'amajwi amugaragaza ko yatanze ikirego muri RIB arega uwo bita Yuji Umukaraza. Ngira ngo ayo mashusho n'izindi nkuru zitandukanye wenda zirebana n'ibyo bintu mu mazi iminsi muzibona ku mbuga nkoranyambaga, ahanini bishingiye ku kuba n'ubundi ni ibintu byagiye hanze bimenywa n'abantu, ibitangazamakuru birakotinga, ngira ngo Igihe, Umuseke n'ibindi bitangazamakuru bikomeye bitandukanye byakotinze kuri iyi nkuru. Ngira ngo nkuko wenda mwabisomye cyangwa se nkuko mwabibonye, uyu Yuji Umukaraza yarasanzwe ari inshuti magara cyangwa se ari inshuti n'uwitwa Shadibu. Hanyuma aza kumusura, amusaba ko aza kumusura, umugore arabyemera, baraza baraganira. Ngira ngo nkuko Shadibu yagomeje abitangariza kimwe mu bitangazamakuru bikorera kuri radio, yavuze yuko uwo musore yamuzaniye n'inzoga ebyiri, azana inzoga ebyiri, barazisangira, baranywa, baraganira nk'ibisanzwe. Gusa bivugwa ko uyu muhungu yari afite gahunda ziwe zuko yaramaze igihe kinini yifuza uyu mugore Shadibu, yarabuze uburyo bahuza ibitsina. Ngira ngo ibyo byo abasore benshi wenda barabizi, tubihuriyeho mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Hanyuma ngira ngo nkuko Shadibu yagomeje abitangaza, yavuze yuko umusore yamumwesheje inzoga akamusindisha, binavugwa ko yamushyiriyemo imiti isinziriza. Hanyuma umugore arasinzira, mu gitondo abyutse asanga bararyamanye, bambaye ubusa, ngira ngo murabyumva. Hanyuma Shadia yumva mu mubiri ko hari ibintu bidasanzwe byamubayeho. Ni nako n'ubundi byanatumye abaza uwo muhungu ibyo yakoze. Umuhungu arabyemera, atari ngewe rwose kwa kwidefanda, nyine nawe urabyumva, umuntu uri mu makosa, ibimwaro n'amasoni n'iki. Nuko Shadia agomeza avuga ko yabwiye uwo musore ko bajya kuri RIB bagakora iyo testimony, bagatestinga, bakareba, hanyuma umuhungu wenda niba ari ukurikiranwa. Cyane ko wenda Shadibu yagomeje avuga ko bari no kumvikana wenda bigakemuka mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ngo nuko umusore ashaka buryo ki acika aragenda. Ni nako Mbabazi Shadia yahise atanga ikirego kuri RIB, hanyuma anahita afata n'umwanzuro wo kubishyira ku mbuga nkoranyambaga. Biri no mu bintu ngende no kunenga, hari n'ibishingiye ku kuba burya Shadia ntago ari umwana, yewe n'uyu musore waje kumusura nubwo wenda benshi ku mbuga nkoranyambaga bagiye mukabiriza, nawe ntago ari umwana, kuko umuntu wo kugira igitekerezo gukora bya bintu ntago ari umwana, ntago ari umwana, kuko nta mwana utekereza ibintu nka biriya. Mbabazi Shadia ndamunenga iki? Ndamunenga ko icyo kintu cyo guhubuka, kuko urumva Shadia ni umustar, ni umuntu influencer wamenywe, afite izina rinini mu Rwanda, yaramenywe n'imbaga nyamwinshi. Ntago ari umuntu warukwiye kuba yavuga ngo ngewe umwana yaje kunsura bigenda gutya na gutya, ahubwo yari kuvuga ati ngewe umwana yagize gute, yaje kunsura, hanyuma ibi bigenda gutya, ariko akabikura mu buryo bw'ibanga bwo kuba ushaka kugenda ukajya kuri RIB ukaganiza RIB ugatanga ikirego cyawe mu ibanga. RIB ibika amakuru, nta muntu wo muri RIB wemerewe kugira amakuru ashyira hanze, baba bemerewe kurinda privacy y'umuntu. Hanyuma umuhungu agakurikiranwa, yewe bigashakishwa na buryo ki bitajya mu itangazamakuru. Uyu munsi wa none imbuga nkoranyambaga wenda kubera ko zimwe na zimwe zibaha amafaranga, iyo utaye amakuru hanze umeze nk'aho ugaburiye abanyamakuru batakuzi, batanagukunze, bagakora content bagakuvuga nyine kugira ngo hagire ikintu kijya mu mufuka wabo. Gusa weho wamaze kwiha rubanda, abantu bamaze kukumenya, kuko uyu munsi wa none hari community y'abantu runaka iri kujudginga Shadibu, bavuga bati kubera iki uri umuntu w'imyaka irenga 30 n'ingahe ukagira iyo friendship n'umusore w'imyaka 20 kubera iki? Why? Kubera iki? Nizo ngaruka nakubwiraga zo kuba
we yaravuze ati ngiye kumurega noneho mbishyire no mu itangazamakuru. Nimba ubizi neza ko umuntu ari mu gihugu adashobora guhunga igihugu byoroshye, kubera icyo ushobora kumutinya kugira ngo ushobora kwitabaza itangazamakuru ukagira naho ubishyira hehe no ku mbuga nkoranyambaga, kandi ubizi neza ko kuba wagenda ukamutangaho ikirego mu ibanga ari ibintu biri na privacy bishobora no kurindira umutekano. Niba byarashobokaga ko bishobora kuba byabaye, kuko turi abantu tugira umubiri, nimba ubizi neza ko uri umuntu mukuru, ukaba ubizi neza ko umuntu aje kugusura wenda ibintu bikaba wenda utabiteganyaga, mukaba muri n'abantu nabo bafite n'ubushobozi bwo kuba mwanakwicara mukanabiganiraho ibintu bikarangira amahoro, wowe ukajya kuri iyo kote yo kuvuga ngo ngewe ngo ngiye kubivuga yari ni yari. Why? Mushobora kubiganiraho mukaba byanakemuka bikarangira, kuko ntabwo muri abana by the way, ntabwo uri under age, ntabwo ari under age ngo wenda ngo biraza ku affecting. Wenda yafashwe yaraza gukurikiranwa niba ngombwa nafungwe, ariko se niba nafungwa urabizi ko ari inshuti yawe, ntabwo ngende kuvuga mu buryo bwo kumurengera, ngende kuvuga mu buryo bwo gukavara icyo kintu cyo kuvuga ngo nimba byarabaye hagati yanyu muri abantu bakuru, mubizi neza ko mushobora kubikavaringa mukabiganira ibintu bikarangira, ibintu bikava mu nzira. Uyu musore ukafata uwo mwanzuro, ugafata initiative yo kujya kwiyambaza itangazamakuru, ugatanga ikirego muri RIB, ariko ukanabishyira hanze, ubizi neza ko ubutabera ushobora kububona kandi ibintu byabaye private. Ibyo bintu byakiriyatinze icyo kintu cyo kuba abantu bamwe na bamwe baragucishijemo ijisho, binatuma n'ubundi bigushyira muri danger, kuko uyu musaruro ushobora kujya batidure wa muntu batidure gutya na gutya, kandi ntago ibyo ari ibintu biba bikwiye. Ngira ngo Shadia n'umuntu mukuru ufite abana ufite umuryango, so ntago nizimba mu magambo rero, ntago mvuga byinshi kuri iki kiganiro. Gusa icyo twasaba nuko yakurikiranwa, gusa ibintu nk'ibi biba bikwiye, ntago bikwiye muri societe nyarwanda, ntago biba bikwiye. Ngira ngo ni amahano akomeye cyane kuba noneho ngo yarari no mu mihango, yari mu bihe by'abagore, ni ibintu biteye ubwoba, ni ibintu utagakwiye kuba wifuriza mugenzi wawe. So turabashimiye rero inshuti mudasiba kubana natwe umunsi ku wundi, turabashimiye cyane, mujye mugomeza mudushyigikire, mukunda ibiganiro byacu. Ngira ngo iki kiganiro cyangwa se iki kiganiro twemeje kubagezaho n'icyitwa isesenguramakuru, aho zimwe mu nkuru ziba zicarashara ku mbuga nkoranyambaga tuzifata tukazisesengura, tukareba ibitagenda neza tukabigaya, ibigenda neza tugasesengura nk'abantu, ariko wenda hari abo tudahuza, ntawumvwa na bose, ngira ngo n'Imana hari abatayemera. So turabashimiye rero, mugomeze mudushyigikire, mudusapotinge, mubane natwe umunsi ku wundi. Nitwa Elise Taifa, ndabashimiye cyane.